Kwani wewe unafikirianga mimi ni nani kwako? I'm not just any other lady. Nakuja hapa tu unapitia alafu unaenda. It's time that you declare. Yes. Bas. It's just a matter of time. It's time that you declare who I am to you. Tell me who I am to you. Just tell me. Na leo utoki hiyo mlango kama hujasema mimi ni nani kwako. Lazima uniambie. Yes. Tijui acha Njoki. Asa. Ile Njoki ni au kwa isi nda shika ndio Kamau. Inokera mukagu. Inokera mukagu. Ambera ndigwa uri mukagu wa mwe meeting ile ko twena nawe. Tulimalizana hebu toka. Kawed. Kwa hiyo uko lesson uko kiria ma colleges. Yes. Yeah. Tondu ndu ukiri kuo ri na ti undu uragithie kundu ri. It's not going anywhere. It's even evolving. Yeah. Yes. Ukorwo na kirathi. Yes. Yeah, how to keep a married man. Makathomi. The do's and the don'ts. Yes. Oh, to become a good outside chicken. Yes. Chicken. Juyaja. How to become the best outside chick. The best outside chick. Ina kwapo. Ugithomithanio tondu riu horo ni oneka nduri kundu urathi. Aikoru ni akinyite hau ni urarutwo ri we na urenda kuregera kou ri ndikuiga uri uthire gucera no urakuingata arakwira umo handu we umwirage ndirenda guthia karega taru na githe to nginya ngikorwa ngituika principal ni mwega wa guthomithia lesson ta icio kiru kia mbere akurehera mahoka mikisio maho macio inukira mukanamo we woka wa moya wa manungira ri ukamaikia kireini ukamucokeria ukamaikia kireini ta gundu face ine nigetha matikahohe ucio rucinde ri ukamunengera gacie namo twarira muka we warikia kumanungira mefrezi eri kamuro nake mukathie kaiguo go waiguo wanu wareherwo maho ire maundu mari athuri moneire kuu riu acio metaga ati anganju icio cia njanga cia naku matu maria mekunyite moniria mekunyite magikuhe ohoro makuhe ohoro ha oi ndu ngimenya